però estàvem esperant la presència d'un regidor que s'ha retrasat un minut, estava fora de Salou i per tant hem cregut convenient esperar-lo i celebrar el ple quan ell estigués present. Anem a celebrar la sessió extraordinària i urgent del ple d'avui 18 d'octubre i l'ordre del dia fixat, el primer punt que tenim és aprovació i escau de la urgència de la sessió. És un ple extraordinari i urgent, per tant, el primer que hem de fer és votar la urgència. Si us sembla, votarem la urgència i després cada grup que faci la defensa del seu vot. Per tant, anem a procedir a votar la urgència de la sessió. Vots a favor? Per tant, queda aprovat per unanimitat dels presents, que és, senyor secretari, més de la majoria absoluta. Per tant, s'aprova la urgència de la sessió i en aquest cas es procedeix a la defensa del vot. Demano a major, començaríem pel Partit Popular. Sí, senyor alcalde, per donar una petita explicació del nostre posicionament respecte a la urgència de la moció. A ver, en un primer momento, y como ustedes saben, el Grupo Municipal del Partido Popular tenía intención de posicionarse en contra de la urgencia, porque de hecho consideramos que lo que hoy vamos a debatir, a nuestro parecer, no es ni mucho menos urgente. ¿Por qué nuestro cambio del sentido del voto? Muy sencillo, porque consideramos que no se puede jugar con las instituciones como está jugando Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña, los concejales de Esquerra Republicana de Cataluña son los firmantes de la solicitud de un pleno extraordinario a efectos de debatir y tratar esta moción. Y de manera totalmente kafkiana e incomprensible, esta mañana nos enteramos de que ellos mismos que solicitan que se celebre este pleno extraordinario para tratar esta moción, solicitan que se retire esta moción porque ellos no van a comparecer. Evidentemente, nosotros no entendemos nada. Lo que sí sabemos es que la institución se merece un respeto, los vecinos de Salou se merecen un respeto. Nosotros no tenemos ningún miedo a debatir, creemos que esta es la casa para debatir con la palabra y para argumentar, y por lo tanto hemos cambiado el sentido de nuestro voto y hemos votado afirmativamente a la urgencia de la moción, si bien en el fondo de la misma consideramos que el tema a tratar no es urgente, pero de ahí nuestro cambio del voto. Gracias. Bé, moltes gràcies, senyor García. Passaríem a la defensa del senyor Pere Huguet. Moltes gràcies. Efectivament, nosaltres també anàvem a votar en contra de la urgència. No entenem que sigués urgent. Se'ns va convocar ahir, amb la qual tots els grups sabien que avui hi havia una vaga convocada pels mateixos que van demanar la urgència d'aquest. I mirin, jo crec que al final tot això el que reflexa és un exemple més del que ha sigut el procés. Un exemple més del que ha sigut aquesta situació que ens produeix sense idees, sense fins, sense intentar buscar qüestions que no tenen cap sentit. Si ahir aquests senyors van convocar el ple extraordinari, avui tenien que estar aquí per debatre, perquè efectivament, i com deia Mario García, no tenim por de debatre i podem estar aquí debatint el que vulguem, perquè al final el que tenim que fer és potser més debatre i parlar que de manifestants i fer manifestacions de força pel carrer. Aquí és el lloc de la paraula i, per tant, aquí és on teníem que veure'ns i per això hem canviat el sentit del vot perquè volem debatre i perquè es resolgui aquesta moció. Res més. Bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor David González del Partit Socialista. Sí, gràcies. Respecte a la urgència de la sessió, doncs, al final hem votat favorablement, no pel motiu estricte de que sigui urgent debatre aquesta moció, com compartim amb altres grups polítics, i menys quan ja estava inclosa en l'ordre del dia del plenari ordinari de dimarts que ve. No obstant, els i les socialistes mai ens hem oposat al debat, mai ens hem oposat a debatre qualsevol qüestió, per molt reiterativa que aquesta sigui o per molt lluny de les competències municipals que estigui. Ara bé, volem que quedi constància del que considerem una absoluta falta de respecte a l'Ajuntament, a la institució que representa a tots i totes els salouencs i salouenques, ja que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, promotor de la moció i, per tant, de que es convoqués aquest plenari avui, no estigui present. Coneixent no només l'absència de 2 regidors del plenari, sinó també sent plenament coneixedors de que avui estava convocada una suposada vaga a Catalunya. Per tant, aquest és el sentit i explicació del nostre vot. Bé, moltes gràcies. Efectivament, sol afegir que aquest matí, quan se m'ha comunicat que no assistirien els regidors que van signar la convocatòria d'aquest plenari, el meu company Héctor Màquez del PDeCAT i jo mateix, que som els altres que vam signar, hem decidit mantenir
la celebració del plenari precisament per respecte a la institució que ahir, legalment, com s'estableixen les normatives pertinents, tots els que vam signar teníem clar que avui hi havia vaga i que avui faríem el plenari. Per tant, nosaltres sí que defensem la celebració del plenari i agraeixo en aquest cas als partits polítics que s'han posicionat per facilitar aquesta urgència. Passaríem, doncs, al punt a tractar avui, que és la moció que presenten els regidors senyor Curto, senyora Martínez, senyor Domínguez, senyora Zamora, senyor Montagut i senyor Máiquez, en resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Bé, la moció ha estat entregada i prou... els partits han tingut prou temps per analitzar-la. Per tant, la donarem per reproduïda i el que farem, si us sembla, és fer una defensa de cada grup polític del seu posicionament i entenem que nosaltres, com a presentadors, tenim el primer punt, la primera paraula en aquest aspecte. Sí, secretari? Doncs en nom del regidor Héctor Máiquez i de jo mateix i en nom del Partit Demòcrata anem a defensar la presentació de la moció. Estem vivint, sens dubte, una de les etapes més fosques de la democràcia espanyola. La justícia ha demostrat que és un instrument de revenja. Ha criminalitzat la democràcia. S'ha criminalitzat la política. La condemna política del Tribunal Suprem contra els 12 dirigents independentistes que van fer possible el referèndum de l'1 d'octubre és un disbarat. Alguns d'ells, companys nostres, polítics compromesos de fa temps amb els seus ideals i amb la independència del nostre país, són un referent per tots nosaltres i els hi volem fer arribar el nostre escalf en uns dies plens d'impotència, indignació i tristesa. No caminareu pas sols. Volem mostrar la nostra plena solidaritat amb les famílies dels presos polítics. Ho fem de manera molt sentida i no ens queden paraules de consol per fer-ho. Tenen tot el nostre suport i ens tindran sempre al seu costat. Som part d'aquest drama perpetrat per un estat que no només es fa el sord al nostre clam democràtic, sinó que és cec a la realitat de persones que només pensen i actuen pacíficament. Fa 2 anys que són a la presó per complir amb el programa electoral que molts, inclòs el Partit Demòcrata, vam defensar. Expressem la nostra més absoluta indignació davant una sentència injusta que arriba als 100 anys de càstig i que genera un precedent inacceptable i reprovable. Cal recordar que convocar un referèndum no és un delicte recollit al Codi Penal. El PDeCAT, des de la indignació però amb la serenor necessària d'uns moments greus, manifesta el seu rebuig frontal a una condemna injusta per un delicte, el de sedició, que no és real. Creiem que, com creiem llavors, l'1 d'octubre va ser un exercici de democràcia, el més gran exercici de democràcia que ha vist Europa en les darreres dècades. Sempre defensarem el dret dels catalans a decidir què volen ser, a pensar com vulguin i a manifestar les seves idees amb pau i llibertat. El Partit Demòcrata rebutja la vinculació del dret de manifestació i de lliure expressió, així com l'autorització de la desobediència civil amb el delicte de sedició. Defensem que Catalunya ha d'arribar a ser un país independent, tenir un estat propi per assolir una societat justa, sensible, transparent i preocupada de tots els seus ciutadans. No és un debat jurídic. No és cap delicte convocar un referèndum. És qüestió de democràcia, d'exercir els nostres drets civils i llibertats ciutadanes. Aquest càstig no farà disminuir l'anhel de llibertat del poble de Catalunya, ni la defensa del dret d'autodeterminació. Malgrat sofrir la revenja de l'Estat, no pararem i seguirem en el nostre camí d'obtenir el referèndum. No deixarem de fer política, perquè ens devem a la voluntat popular.
Avui més que mai reivindiquem el paper de diàleg, de seure'ns en una taula, d'arribar a acords per molt lluny que estiguem els uns dels altres. Política vol dir intel·ligència per poder actuar amb fermesa i flexibilitat. La política ha de saber posar fi a aquest dolor col·lectiu. Malgrat l'acarnissament que viu l'independentisme per part de l'estat espanyol, no podem deixar d'acudir a tots els indrets on puguem treballar per defensar la llibertat i el progrés dels catalans. Amb les conviccions granítiques ens mantindrem ferms arreu, al carrer, als ajuntaments, als parlaments, allà on calgui. Donarem la cara com sempre i com sempre amb la voluntat d'unitat, de suma, perquè és un moment de país, no de partit. El PDeCAT defensa i defensarà qualsevol mobilització pacífica per protestar contra aquesta sentència, contra la criminalització d'idees. L'excepcionalitat continuada en què vivim ens ha de fer ser responsables i coneixedors del nostre paper en la societat. El Partit Demòcrata demana als seus associats, però també a tot el país, fer de la nostra indignació una motivació per ser ferms en la reacció en aquesta sentència que creiem injusta. I aquesta fermesa ens obliga a ser determinats i serens. Sapiguem ser dignes d'aquest moment, que és l'inici d'una etapa que serà llarga i intensa. No podem defallir. Moltes gràcies i aquesta és la defensa que es fa des del Partit Demòcrata d'aquesta moció. A partir d'aquí, els partits polítics presents poden expressar la seva opinió. Gracias, señor Montagut. Bien, buenos días a todos los asistentes, concejales, concejalas. Permítanme que inicie mi intervención mostrando nuestra más enérgica repulsa a los acontecimientos violentos que estamos viviendo en Cataluña durante los últimos días. Permítanme que inicie mi intervención mostrando nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y, cómo no, a los Mossos d'Esquadra. Gracias por defender la libertad, gracias por protegernos de la barbarie, gracias por el trabajo que hacéis. Aquí no caben medias tintas. O se está con los violentos o se está con los que nos protegen. Esa es la diferencia entre aquellos que creemos en la democracia y en la libertad y aquellos otros que presumen de demócratas, pero son incapaces de condenar sin matices ni justificaciones los hechos violentos que estamos viviendo. Quiero detenerme un instante en este capítulo de agradecimientos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para reiterar nuestro apoyo a la Guardia Civil de Salou. Es inadmisible, repito, es inadmisible que el otro día algunos salouenses decidiesen concentrarse frente a la caserna de Salou, donde se hospedan los guardias con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos, para lanzar consignas que distan mucho de ser aquella revolució dels somriures de la que presumían algunos. La Guardia Civil de Salou no está sola. Sabed que contáis con el apoyo de la inmensa mayoría de los salouenses, que valoramos y respaldamos el trabajo que realizáis día tras día. Muchas gracias. Hoy siento una inmensa tristeza por la situación en la que nos encontramos en Cataluña, porque estamos viendo cómo el odio y la violencia se está apoderando de nuestras calles, mientras el presidente de la Generalitat alienta a las masas y es incapaz de condenar la violencia sin tapujos ni medias tintas. Y que, por si fuera poco, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña para manifestar que antes de que finalice el presente mandato se compromete a que se celebre un nuevo referéndum de independencia. Volvemos a la casilla de salida que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos y después, cuando se aplica la ley, algunos se rasgan las vestiduras y se hacen los mártires. No seré yo quien les diga que me alegro de que nadie esté en prisión, ni mucho menos. Pero sí que les diré que en política, como en la vida misma, cuando se toma una decisión, se debe tener la valentía de asumir las consecuencias. Nuestros tribunales avisaron a los condenados por activa y por pasiva, y algunos de ellos se hacían fotos con esos avisos y resoluciones judiciales como si de trofeo se tratase, burlándose del Estado de Derecho y creyéndose por encima de él. Desde el Partido Popular de Salou respetamos las sentencias judiciales, las respetamos y las acatamos. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos, porque un sistema democrático se sustenta en el respeto a la ley, en las decisiones judiciales y, cómo no, en la separación de poderes. Y la sentencia que ustedes pretenden condenar con la moción que presentan
es la demostración de que en este país nadie está por encima de la ley. Y por ese motivo, porque respetamos y acatamos las sentencias judiciales, no aprovecharé la moción que ustedes presentan para hacer un análisis de la sentencia, pero si me lo permiten, rebatiré algunas de las afirmaciones infundadas que ustedes vierten en la propia moción. Es falso que se juzguen las ideas. Si así fuese, hoy ustedes no podrían estar sentados en este pleno defendiéndolas. ¿No se dan cuenta de que sus argumentos hacen agua por todos lados? Aquí no se ha juzgado a nadie por sus ideas. Se les ha juzgado y se les ha condenado por declarar la independencia de Cataluña vulnerando la legalidad vigente, por desobediencia y por malversar caudales públicos. Como bien dicen ustedes en la moción, en democracia votar no es ningún delito. En España no se ha juzgado a nadie por votar. Vuelvo a repetirles que se les ha juzgado y se les ha condenado por declarar la independencia de Cataluña vulnerando la legalidad vigente, por desobediencia y por malversar caudales públicos. Dicen ustedes que el Estado español actúa vulnerando la legitimidad del pueblo de Cataluña. Viven ustedes en una realidad virtual y se autootorgan la potestad de decidir quién o quiénes integran y representan el pueblo de Cataluña. Miren, por más que les pese, el pueblo de Cataluña no son ustedes solos. La Cataluña real es la Cataluña plural, una comunidad autónoma formada por hombres y mujeres provenientes de todos los rincones de España, de todos los rincones de Europa y de todos los rincones del mundo. Una comunidad autónoma en la que, muy a pesar suyo, no existe el pensamiento único. Es cuanto menos curioso que ustedes hablen de que el Estado español actúa intentando abolir la pluralidad política, dicen de manera textual en la moción. ¿Saben ustedes cuántas listas se han presentado a las próximas elecciones del 10 de noviembre? 1.289 candidaturas. 636 al Congreso y 653 al Senado. La verdad es que no está nada mal para un Estado que actúa intentando abolir la pluralidad política, ¿no les parece? En política, como en la vida misma, la coherencia es muy importante y por ese motivo me gustaría refrescarles la memoria, señor Montagut. Ustedes saben que Convergencia Democrática y Esquerra Republicana concurrieron a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 bajo la marca de Junts pel Sí. Ustedes decían que aquellas eran unas elecciones plebiscitarias. Pues bien, ya por aquel entonces lo hicieron con el compromiso de desconectar de España en un plazo de 18 meses. 3 meses más tarde, ambos partidos se presentaron, esta vez por separado, a las elecciones generales. Y el cabeza de lista de Esquerra Republicana al Congreso, el señor Gabriel Rufián, lo dejó bien claro. No hay plan B. 18 meses en el Congreso, ni un día más. Transcurridos 46 meses, es decir, en la actualidad, el señor Rufián sigue siendo diputado del Reino de España, como a ellos les gusta decir, cobrando del erario público de un Estado que ellos llaman opresor. Y no solo eso, sino que seguirá formando parte de la candidatura republicana al Congreso de los diputados de los comicios del 10 de noviembre, mientras que el entramado posconvergente hará lo mismo. Y por si eso no fuese suficiente, la CUP se ha unido a eso de participar en unas elecciones nacionales de un Estado opresor en el que no creen. En resumen, que según ustedes el Estado español actúa intentando abolir la pluralidad política, pero curiosamente, aquellos partidos que promueven la República Catalana y que hablan de España como un Estado opresor y antidemocrático, deciden presentarse a las elecciones nacionales de ese Estado por el que se sienten oprimidos y que, según ustedes, no permite la pluralidad política, para resultar elegidos diputados del Reino de España y poder cobrar nóminas del erario público que muchos españoles quisiesen para ellos. O dicho de otro modo, que al final acaban optando a ocupar escaños en las Cortes españolas unos partidos que dicen contar con el mandato democrático del 1 de octubre para implementar la República Catalana. Señor Montagut, igual que este pleno, todo lo que aquí se está debatiendo es kafkiano y surrealista. ¿De verdad no se dan cuenta ustedes de que con afirmaciones como estas están haciendo el ridículo? Resulta muy ilustrativo el absoluto silencio de la comunidad internacional respecto a sus falsas denuncias de intentar mostrar a España como un país opresor. Miren, si puedo afirmar algo con total rotundidad, es que España es una de las 20 democracias plenas del mundo y el 5º mejor país del G20, solo por detrás de Canadá, de Australia, de Alemania y del Reino Unido. La calidad democrática nacional supera la de otros países comunitarios como Francia, como Bélgica, como Italia o como Portugal.
consiguiendo altas valoraciones en cuestiones como el pluralismo político, las libertades civiles, el funcionamiento de las instituciones o participación política, muy lejos de la imagen de república bananera que ustedes, de una forma falaz y torticera, intentan aportar en esta moción. En definitiva, el mundo ve lo que ustedes se empeñan en tergiversar y valora lo que ustedes desprecian. Y ese desprecio al que hago referencia se enlaza con su afirmación de que esta sentencia les fortalece para debilitar el régimen del 78, así lo dicen de manera textual en la moción. Aquello que ustedes llaman régimen del 78 es lo que nosotros llamamos la conciliación que hizo posible que en España hayamos vivido los mejores años de nuestra vida. El régimen del 78, como ustedes dicen, es aquello que nos ha permitido tener el mayor grado de autogobierno jamás imaginado y años luz de otros países de la Unión Europea. El régimen del 78 es aquel que permitió a todos los españoles hacer borrón y cuenta nueva para seguir conviviendo en paz. El régimen del 78, en definitiva, señor Montagut, es aquel que ha hecho que España sea hoy una de las 20 democracias plenas del mundo, como les decía anteriormente. Y por eso siempre lo defenderé. Lo defenderé hoy, aquí y donde haga falta. Donde algunos ven represión, otros vemos la respuesta proporcionada de un Estado democrático de derecho. Donde algunos ven ataques a derechos fundamentales, otros vemos la constatación de que las leyes nos someten a todos, incluso a los gobernantes, que nadie está por encima de la ley. Decía al inicio de mi intervención que hoy sentía una inmensa tristeza por la situación en la que nos encontramos en Cataluña. Ha llegado el momento de asumir la realidad y empezar a definir cuál ha de ser el camino para la recuperación de la concordia y de la paz en una sociedad catalana fracturada y harta de una situación que no lleva sino a la frustración, a la pérdida de oportunidades y a un progresivo deterioro de la imagen de Cataluña. ¿Qué más necesitan para darse cuenta de que ni la desobediencia ni la confrontación van a aportar nada positivo a Cataluña ni a los catalanes? ¿Qué más necesitan para dejar de echar leña al fuego? Basta ya, ya n'hi ha prou, ya n'hi ha prou. Los catalanes estamos cansados de vivir esta situación y por todos los motivos expuestos, como ustedes ya sabían con anterioridad, el voto del Grupo Municipal del Partido Popular será en contra de la moción presentada. Gracias. Molt bé, gràcies, senyor García. Té la paraula el regidor Moltes de gràcies. Ciutadans. En primer lloc, voldríem manifestar que, com tot constitucionalista, condenem qualsevol acte de violència, qualsevol, sense dubtes i fermament. Els 3 dies de violència que s'han produït a les nostres terres aquests últims dies i el d'ahir també d'algun grup d'ultres que també van... Condenem totes. I ho fem, a més, de manera clara, sense dubtes. Condenem qualsevol tipus de violència. Però mirin, vull dir, nosaltres el primer que hem de fer és, com ha fet el meu company, donar les gràcies a les forces de seguretat que estan vetllant per la nostra seguretat. I pensem el que s'està produint a Catalunya, que aquests dies és extraordinàriament greu, i més, a més, per Salou. I més per Salou. Miren, els llegiré. La decisión del Tribunal Constitucional Español garantiza la protección de los derechos y libertades de los diputados al Parlamento de Cataluña que se encontraban en minoría frente a los abusos cometidos por la mayoría parlamentaria. En consecuencia, la suspensión del Pleno era necesaria en una sociedad democrática, en particular para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás, de todos los ciudadanos de Cataluña. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la primera sentencia que ha fallado sobre el proceso. En la primera. Esto lo dice... Ahora supongo que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será fascista. Esto es lo que dice. Se han cometido abusos. Y por lo tanto, miren, y eso va en relación a la primera parte de la moción, en la que el Estado español muestra síntomas inequívocos de estar tocado de muerte. No, se equivocan. El Estado español va a salir más reforzado porque precisamente la defensa de la democracia le está dando la razón los organismos europeos. Miren, nadie en Europa les está dando la razón. Nadie. Solo partidos de extrema derecha o partidos xenófobos.
Nadie. Y me dirán que sí, que ha habido una reunión de unos diputados. ¿Saben cuántos diputados tiene el Parlamento inglés? ¿Y saben quién eran los diputados que estaban allí? Mire, nadie. Yo he estado 8 años en el organismo que representa a los profesionales del derecho ante la Unión Europea. Y les puedo asegurar que desde allí, que se han mandado observadores a juicios en que se han jugado la vida, abogados, se han jugado la vida yendo a esas observaciones, nadie entiende que fue un juicio injusto. Nadie. Miren, y hubo algo extraordinario. Se retransmitió por televisión y por Internet a todo el mundo. Todos pudimos ser observadores de ese juicio. Nadie ha cuestionado que fue un juicio justo y que no fue un juicio político. Nadie. Sí, perdón, algunos organismos vinculados. Miren, es curioso, International Trial Watch, domiciliado en Barcelona, compuesto por organizaciones independentistas de Barcelona. Estos son los que han cuestionado la vulneración de derechos fundamentales en el juicio. Nadie más. Ninguna organización de derechos defensora de los derechos fundamentales europea lo ha mantenido. Nadie. Y miren, que lo ha podido ver todo el mundo. Bien, y no quiero extenderme porque tampoco creo que tenemos que... En cuanto al derecho que ustedes piden, hablan de la existencia de un derecho a la autodeterminación. Mire, es falso. Dejen de engañar ya. Como ha pasado hoy aquí. Este es un ejemplo más, lo de hoy, de lo que ocurre con el procés. Ayer estos señores piden un pleno extraordinario y hoy no vienen porque no saben qué hacer. Es continuar mintiendo. Mire, no existe el derecho a la autodeterminación. Es muy fácil mirar solo unos artículos y los juristas sabemos de que la ley hay que leerla en su integridad y hay que leer las resoluciones, la 1514 y la 1541 de Naciones Unidas, que dice exactamente cuál es el contenido del derecho a la autodeterminación y no se aplica en Cataluña. Dejen de mentir. No existe ese derecho a la autodeterminación. No es ningún derecho fundamental. No existe ese derecho a decidir. Lo que existe es el deber de obedecer a las leyes que democráticamente nos hemos otorgado. Mire, nadie pone en cuestión que las leyes de este país las hemos aprobado democráticamente por nuestros representantes, entre ellos algunos de ustedes. Porque miren, por ejemplo, parte de las reformas del Código Penal que se han aplicado en este juicio y partes de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se han aplicado en este juicio las aprobó Convergencia, el partido del cual los firmantes son sucesores, el PDeCAT. Las aprobó Convergencia. Es más, recuerdo precisamente el artículo que inhabilita a los procesados. El señor Cuatrecasas, diputado de Convergencia, hizo una defensa a ultranza de ese artículo en el Congreso de los Diputados. Seamos serios. Dejémonos de engañar. Y, por lo tanto, nosotros entendemos que no existe ese derecho a la autodeterminación. No hay nadie en la cárcel por sus ideas políticas. Desde el 78, en este país, no va nadie a la cárcel por sus ideas políticas. Los que están es por desobedecer la ley. Miren, lo decía mi compañero Mario, ¿recuerdan ustedes la fotografía del señor Puigdemont con 5 resoluciones judiciales burlándose de ellas? En cualquier país europeo, ese señor se va a la cárcel, porque la ley está para cumplirla. Y un representante político que se mofe de resoluciones judiciales y las incumpla, comete un delito en cualquier país, porque la democracia es eso, el respeto a la ley. No hay democracia sin respeto a la ley. Y eso es fundamental. Y quien se saltó la ley, entendiendo que era él el portador de la democracia, ocurrió en el 33 en un país muy cercano, saltándose la Constitución de Weimar, saltándose los principios que establecen la ley. Por lo tanto, y no quiero extenderme más, no existe ninguna condena no hay políticos presos, no hay presos políticos, hay políticos presos, no existe ninguna condena. Vamos a ver, y además me gustaría saber cuánta gente de los que están en estas salas han leído los 400 folios de la sentencia. Yo me los he leído. Y miren, los primeros 200 es un tratado de derecho fundamental basado en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, dejemos de mentir. Y lo que tenemos que hacer es hablar, dialogar y respetar las resoluciones. Podemos criticar las resoluciones judiciales. Yo soy el primero que en mi ejercicio, en mi profesión, critico muchas resoluciones judiciales que no me gustan, pero las acato. Y si no me gustan, las recurro. Pues hagamos esto, recurramos esta sentencia al Tribunal Constitucional y, si es necesario, recurrámoslas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
y sabremos si España sigue siendo una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo. Y miren, lo único que les pido es que dejemos de mentir a la población, porque parte de lo que ha pasado estos días es como consecuencia de prometer algo que era ilegítimo, prometer algo que sabían que no podían obtener. La propia sentencia lo dice, fue todo una fake. Pues dejemos de mentir y empecemos a hablar, nada más. Moltes gràcies, senyor Huguet. Té la paraula David González, del Partit Socialista. Gràcies, senyor Montagut. Bon dia, senyores i senyors veïns, veïnes, regidors, regidores. Respecte a la moció que avui es presenta a debat, el grup municipal socialista vol manifestar el següent. Primer és que vivim en un estat de dret, amb separació de poders, i l'actuació del poder judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució, amb les màximes garanties i total transparència, tal i com ha reconegut en relació al judici i ha recordat també l'Associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. En segon lloc, la sentència s'ha d'acatar. Totes les sentències són opinables, estem d'acord, i el nostre estat de dret empara la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació d'aquestes opinions sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte. Rebutgem també qualsevol intent d'enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de representar-nos a tots i totes, i per tant a les diferents opinions que conviuen en la nostra societat. És erroni i irresponsable generar falses expectatives sobre una eventual sol·licitud d'amnistia que no es correspon a la realitat política i legal del nostre país. És hora d'obrir, doncs, una nova etapa, presidida pel respecte a la legalitat i a les institucions, i presidida també per una ferma voluntat de diàleg. El Partit dels Socialistes de Catalunya continuarà treballant per la convivència en el si de la societat catalana i perquè retorni a la política per cercar solucions a un problema que és eminentment polític. Per tant, votarem en contra d'aquesta moció no només per aquests diferents motius que acabo de detallar, sinó també i principalment perquè des de fa molt de temps, massa potser, els i les socialistes hem defensat el diàleg dins de la llei, la negociació i el pacte com l'única via possible per trobar una resposta a la situació d'atzucac que s'està vivint al nostre país. Malauradament no hem estat escoltats. Ara el Tribunal Suprem ha dictat una sentència després d'un judici i aquest potser és l'únic punt en el que podem coincidir amb la moció que avui debatem i és que no s'hauria d'haver produït. Però, òbviament, la conseqüència d'haver situat les institucions públiques fora de la llei ha tingut aquesta conseqüència. Cridem a la calma, a la serenor, al seny, per acabar amb les lamentables imatges i situacions que s'estan produint en molts municipis de casa nostra. La violència, per molt minoritària que sigui, mai és la resposta ni la solució, i ens agradaria que fos condemnada amb fermesa per totes les forces polítiques, sense distingir d'on prové aquesta violència. I és que sembla ser surrealista fer voler veure o creure que hi ha violència al carrer per la presència policial, que precisament el que fa és intentar treballar i garantir la seguretat i la convivència. Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del conjunt de la ciutadania. Per això és la nostra obligació crear una sortida pactada assolint un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins de la llei, com a element bàsic per a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat civil que sempre ens ha definit com a país. Reiterem que la situació d'avui viscuda en aquest plenari és una total falta de respecte a la institució i al municipi de Salou. L'absència dels companys i companyes del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que ha promogut la realització d'aquest plenari creiem que està fora de tota justificació dintre d'una vaga que no té res a veure amb qüestions laborals, sinó que és més una vaga política que una altra cosa. Molts salouencs i moltes salouenques se senten aquests dies intranquils per la deriva dels fets que estan veient i vivint aquests dies a Catalunya. Des d'aquest grup municipal socialista poden tenir la garantia que treballarem per garantir la seguretat i els interessos de tota la població, de tothom. Pensi el que pensi, com sempre hem fet i continuarem fent per molts
que alguns ens titllin de poc democràtics. Els i les socialistes de Salou no acceptarem mai cap tipus d'atac a la convivència i al respecte. Cap a la institució, cap a la nostra policia local, Mossos d'Esquadra o altres forces de seguretat com Policia Nacional o Guàrdia Civil, cap a cap càrrec públic i molt menys cap a qualsevol ciutadà o ciutadana de Salou. Per tant, el nostre vot serà que no a la moció. Gràcies. Bé, moltes gràcies i abans de la votació unes molt breus paraules. Nosaltres en cap cas hem dit que l'estat espanyol fos un estat feixista. No ho hem dit mai nosaltres. En tot cas, el que sí fem i ens refermem és que el PDeCAT creu que aquesta sentència és un disbarat. Tenim tot el dret a plantejar-ho. Creiem que 100 anys de presó en tots els condemnats és un disbarat i, per tant, per això hem plantejat aquesta moció. Però el que està clar també és que nosaltres condemnem la violència de forma rotunda, qualsevol tipus de violència. I no estem gens d'acord amb el que està passant, els accidents que estan passant aquests dies al nostre país, i ho condemnem fermament. I també el que traiem positiu d'avui d'aquest plenari és el diàleg. Avui hem hagut 4 forces polítiques molt distants les uns dels altres des del punt de vista dels seus pensaments, en aquest cas nacionals, però estem debatent, estem parlant, i això també crec que és una lliçó. Nosaltres hem d'anar en aquest camí, el país ha d'anar en aquest camí, el camí del diàleg, el camí de seure's a una taula i el camí de buscar solucions en aquesta situació que ningú crec que pot negar que sí que hi ha una confrontació política viva i que crec que el diàleg és el camí per solventar-ho. Per tant, anem a procedir a la votació i a donar per finalitat el plenari. Vots a favor de la moció presentada avui? Vots en contra? I abstencions? Doncs moltes gràcies, reitero, per la seva presència, per haver fet possible aquest plenari i fins la propera. Gràcies al públic per assistir.